Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Dang gumba asngi AA kaladon kawi ke jingja accident hajan civil hospital Shillong. Ha ka ba kawi ke kali I-20 kalalet bantenra ya ka traffic police boot. Ha ka jaka shwaban rung sya Red Cross Laban. Mendapat kaladon sakawi pat ke jingja accident. Ha ka ba kawi ke kali I-20 Asta kalalet bantenra ya ka kenronar. Lani ka railing ke badan marpersya ka kerdop jongka civil hospital Shillong. Kani ke jingja kalaja haka arpun retorik ulber arjarpsan haka por khat ar dunai. Kaba kami triam kalong ba kani ka kali ka badan your registration number ML05Y2116 kabawan na barik kalayad bakla siya kawaipat kalyang bat hadien bakala tenra ya kani ka kenronar kani ka kali kala praphum. Kidon arngot kisenrang brio, kibadan hapo jong kani ka kali, henrei kisumun sao malumala. Kidai kibasa halum ding jeri, bat kidang temu belen shalayeng. Ki pulit kilawan poi hakani jaka, bat kajing toket kadang ya chakman. Kamadien la yojing te bau nongnya udai u Elias Imyong, u badang kat kandai snem karta, bat u basyong hapo pat udai u Yomiki Kongsder, u badang kat nyaw snem karta. No, buat itu lah bos ni. Enggak arah sekolah ni. Buat sen lah. Ya, buat mana sih? Arah sekolah ni. Untai dan buat ye. Bunda.